Angu buhanggu, dangu rikimata bahaya tinda, bata patua mengarangi angu rukuna na pemeringu iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bande di tadi haya na pulung na miri, malawa kata kerai pendulangu lai miri li la hamayang da. Malau data hamayang. Domiri ala ama mambiha manyola, namu arukamala tu malangumu. Kana duha matuna beri ruha mamadau na marinjung rumba muru. Dangu wai kahingiru. Tuna numbu nahu nyuma ba marinjung ula pating rongu ya na pulu piaka na li panaungumu. Warung gama na ngahu matuamu. Kahani manu la ieti la kanande nguma la rehi na iana. La tamu na miri mai miri hokeritu mamonung kau. Amingu. Agung buhanggu na pulung na padihanda la rehiana weling ulang buku wasiatu na pingina rimangu kana manjaku na luri nama patutungu. Kawunga Timotiu la kawudu patu la mata nomu lupa la mata kumbul nomu na. Napa ndamangu wiki la ngiera talu. Hawutu alinguna taka napa ndamangu wiki la ngiera pangahu. Na lingu halala hangia. Nadu baningu randingu na nduma na naluri larehi nahu dangu larehi nama-namunya. Na kawunga Timotiu la kawudu patu la mata waluna. Angumbuhang gula tamu na imirio keritu. Nimbihu banjaru tantara la bunda bana nimbihu negara. Kawara ningu ma ajaruha kapeku dadungu da dangu kada kapingatu na pawai da ya pakai pada pangiat itangu pada ajarwa da tolu da kapeku kaparu da. Takapadai nguningu bia la papanjilungu na makawandi kanadu napa na tau ba mamatua ya dangu ba mambulungu ya la papanitulu turumbeni dangu patutungu. Angu buhanggu latamu na imirio karitu. Bunda bana nanuna. Padai ngu mabadi batarimangu kapieku hayanda lunda la pemanjaku. Na tolu kana kaparu yakanda taturbeni madulapa patutunya nama tubangu dangu nama yahangu. Yaduya hitahunggu ya napa hanggamaru wangu bata pelaku ya na waingiaranda. Angu buhanggu la tamu na imirio keritu. La kali baru kabungguru epihu dapat banjaruanya dangu pakanikadanya na keriuku nama aanga. Da pangiarang aanga dama janingu lingu da dama paruhaya da la kali baru epihu. Angu buhanggu latamu na imirio keritu. Nakanandingu nama kaptungunu yadu ya nama pakatiu ya nakabungguru epihu. Langita parama na Timotiu ya batunanu Timotiu. Hikaraya la parama pambanga tungu la paajaru ya la patutunya na lumungu na malangataka. Dan ia biaya kan dapat ihi linya na ajar runduma tolu taka na lurin duma na ngahu yaya nama pahayanda luta. Hita kaparuanya na duma tolu na menjadi papaluhawanya na buhangunda ia ayah na pakabung. Angung buhanggu latamu na imirio karitu. Ya katawanya na kaparu tolu dan yuta na tamaka. Kanadu baning hupudirana. Halat ya katakanan di pahamunya ya hina manja kuhamun duma nandia wahamangu nama torungu ya pakai kaninda lamalai malijang. Takatapinya na pawainda padaingu torungu na mangalangu pakaparuta hina mandungu na monungunda nyuta ya batunanu. Ambu maruam badunya na waingia randa nyota. Kapieku
rimandanya naluri manjakuna, bata patutunya naluri harani. Amin. Malam tahamayang, domiri Allah meninggal awang mayangga. Matawan na pulong na perongo ma, bananja di epi gilungula andala ngarangia ma haulodo. Warung gama iti diha kananding. Hima paweli etimu la palaku ya na pulungmu la lurima. La tamu na miri may miriho karitu. Makaray kau domiri Allah ama meninggal awang mayangga. Amin. Ang umbuhang gula tamu na imiriho karitu. Hupuna la iya na pulong na padihanda la rehina iyana. Ambo maruambadu la like, subscribe, dango matawa. Bata pangalannya na padihanda la rehina iyana la ang umbuhanda bunda badaka. Na tau na mapawai la imiri dango na marinjungu. La patanda ya imiri yaw karitu. Kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buat baru ya na pulu na imiri. Dango ang umbuhanda laye kabe. Matawa kana papurunda way mangulungu way maringu. Wilingu la imiri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.